Umwana wanje, mtoto wangu, umwana wanje, serikali nione. Leta nindabe, ingirira ikigongwe, indekera abana, Mama Samia, Mama Samia, yo Mama Samia, Mama Samia uri umuvyeyi, wewe uri umuvyeyi, anauma umwana wanje arababaye, yarakwaye kayemwe, yarakwaye, anacheka tu yo akunda kwitwengera, akunda kwitwengera. Mama yangu Mama Eli yuko wapi? Mama meridhika Yo, Mama Eli he. Sasa baba. Yo, mashaka lazima yapo. Mtu amekufa kwa kipigo. Beka yapfuye ariko arakwa. Kawawa na nini Omari? Wamepiga wameua. Wamepiga wameua. Bamurashe baramwisha. Kweli. Mtoto wangu ni Muislamu. Kama Mwana wanje ni Muislamu. Iruhusu azikwe. Aje kukaa kwenye mafiriji. Aje kukaa kwenye mafiriji. Anaungua. Na yeye tumeleka kuzalichara kumarigara. Yo nigeza kwara. Yishwe n'urusoro. Yishwe n'inkoho. Apfuye bamurashe. Umwana wanje ntiyigeza kwara. Ntiyigeza kwara. Kamtafutie wapi? Noka yemwe no muhigira hehe. Nende nikaangalie. Nikaangalie kumuraba. Nikaona ukuntu bamurashe. Yo walipounda mzungu wangu. Mzungu wangu Omari. Umwana wanje Omari, umuzukuru wanje Omari. Watoto wake wako wapi? Watoto. Abana biwe bari hehe? Watoto. Abana biwe. Abana. Abana. Yo. Watoto Hamidu. Watoto jamani. Abana biwe. Bari hehe? Bari. Aimani. Yo. Aimani. Miaka mitatu. Afisi miaka itatu. Aende wapi? Nani amubebe? Amubebe. Ninde yamutwaye? Ungeacha watoto wake wakakua. Ungeacha watoto bareka abana biwe bagakura. Aliwatukana Omari. Mbega arabatutse. Mbega yakoze irihe kosa?